10! Daljina 3! Mešovita artiljerijska brigada izvela je vatreni skok 2015. Pripadnici aktivnog i rezervnog sastava ove jedinice Vojske Srbije, kao i topovi, haubice i raketni sistemi, imali su 10-dnevno pokretno logorovanje. Najveći deo pokretnog logorovanja Mešovita artiljerijska brigada provela je upravo ovde u podnožju planine Rtanj u opštini Soko Banja. Pripadnici ove jedinice su se u podnožju Rtnja pripremali za artiljerijsko bojno gađanje koje su izveli na intervidovskom poligonu Pasuljanske livade. Od polaska iz kasarne u Nišu, logorovanje se u podnožju planine Rtanj odvijalo krajem maja meseca, po vremenu koje je bilo kombinacija proleća, leta i jeseni. Čudljivo vreme jeste otežavalo, ali nije sprečilo artiljerce da se dobro pripreme za gađanja. Svaki od ovih ljudi zaradio je svoju platu tako što je spavao u šatoru, bio na zadatku i na kiši i hladnom vremenu, a za svo to vreme trebalo je uvežbati radnje do automatizma. Osim aktivnog sastava kojima je to posao, pokretno logorovanje oplemenili su pripadnici rezervnog sastava. Ovde sam na dužnosti referenta za ljudske resore, inače u civilstvu radim u pošti kao poštar. Ovde imamo obuku na oruđima Orkan i Plamen S. Uvežbavamo, pošto nas očekuje gađanje za neki dan i trudimo se da to što bude bolje i tako. Uslovi na terenu su pravi vojnički kao nekada. Inače sve je dobro organizovano, malo je vreme loše, ali sve ide svojim redom. U šumama oko Rtnja nikao je jedan mali, dobro zamaskiran grad gde su se smestili ljudi, artiljerijska oruđa, vozila, municija, hrana i vezisti. Osim samog rada na položaju, artiljerci su stalno iščekivali napad potencijalnog neprijatelja. U ovom slučaju, specijalaca iz 63. padobranskog bataljona. Plan napada i diverzija znali su padobranci i delimično komanda Mešovite artiljerijske brigade. Padobranci su postavili svoj logor na više od 20 km od artiljeraca i zatim lagano izviđali. Artiljerci su znali da će biti simulacije napada, ali ne i kada. A padobranci sa druge strane nisu znali gde se koja jedinica nalazi, već su izviđanjem terena morali da utvrde gde je koji deo artiljerijske brigade i da onda napadnu. Rezultat napada, diverzija i odbrane biće predmet analiza, ali po našoj slobodnoj proceni sa kojom su se u šali složili i jedni i drugi, rezultat je bio najbliži nerešenom. Ipak, najopasnije u šumi nisu izgledali zamaskirani padobranci, već raketni sistemi tipa Orkan. Ove grdosije na 8 točkova izletale su iz šume u sceni koja liči na neki epsko-fantastični film. Orkan dejstvuje po sistemu udari i beži i na vežbi je tako i bilo. Posle simulacije nišanjenja i ispaljenja, Orkani se pokupe i brzo odu u šumu. Nedaleko od Orkana u šumi su bili sakriveni sistemi Plamen S, na kojima su veći deo posluge činili pripadnici rezervnog sastava. Mnogi od njih
Dugi niz godina nisu bili na vojnoj vežbi, tako da je za aktivni sastav podoficire i oficire to bio i zadatak više, da rezerviste osposobe da rade kao jedan. A da bi svi radili kao jedan, potrebna je podrška koju daje logistika. Njihov zadatak je da vojska bude sita, čista i da im nikada ništa ne fali, što zna da bude veoma teško. Logistička podrška obuhvata sve segmente, počev od održavanja sredstava koje možemo vidjeti u logorskoj prostoriji, preko snabdijevanja eksploatacionim tečnostima i mazivima, pružanje primarne zdravstvene zaštite i opšte logističke podrške po pitanju vodosnabdijevanja, ishrane, preslačenja vojnika u terenskim uslovima i svega ostalog što je potrebno da bi svi zadaci na terenu bili uspešno realizovani. Najčešći zdravstveni problemi ljudi na terenu su žuljevi, posekotine i uganuća, tako da su lekari i medicinski tehničari naviknuti na saniranje ovakvih povreda. Osim ljudi, važni su i ispravnost vozila i oruđa, kao i puni akumulatori. Rtanj je bio samo jedan od izazova za mešovitu artiljerijsku brigadu. Prava stvar usledila je po dolasku na poligon Pasuljanske livade početkom juna. Topovi M46 i raketni sistemi Orkan i Plamen S izveli su gađanje, što je ujedno bio i ispit za pojedince i provera obučenosti posluga. Posluge na topovima M46 kalibra 130 mm bile su pred velikim izazovom, jer su inače formacijski raspoređeni na top haubicama Nora, kojima se drugačije rukuje. Savremena artiljerija zahteva da pripadnici vojske budu obučeni za najmanje dve specijalnosti, u ovom slučaju za dva artiljerijska oruđa. Ovo predstavlja vrhunac provere osposobljenosti jedne artiljerijske jedinice. Inače, prvi Topovsko-haubičko-artiljerijski divizion predstavlja jedinicu najvišeg stepena razvijenosti u vojsci Srbije. U sastavu diviziona, pored iskusnih starešina, koji imaju i po 10-ak artiljerijskih gađanja, nalazi se i određeni broj mladih novoprimljenih vojnika koji su profesionalnu vojnu službu počeli početkom ove godine. Osim toga, u našem sastavu, odnosno u sastavu diviziona, nalazi se i 9 mladih potporučnika kojima je ovo prvo artiljerijsko bojno gađanje. Svojim zalaganjem i svojim radom oni su pokazali zavidnu obučenost koju cenim na vrlo dobrom nivou. Iskustvo je svakako jedan od faktora koji mnogo znači u realizovanju gađanja, uopšte u aktivnostima poput pokretnog logorovanja koje smo mi imali ove godine. Naime, sve ovo je počelo na Rujniku, na poligonu Rujnik u Nišu, gde smo imali logorovanje stacionarno zima 2015 i još od tada je sve počelo što se tiče te obuke i preobuke na dužnosti poslužioca kod topa 130 mm. Iskustvo je svakako bitno, sva gađanja liči na jedno na drugo, ali sva gađanja uvek imaju nešto svoje karakteristično. Uvek zavisimo od vremena, uvek zavisimo od meteo uslova i tako. Bude tu nekih nesigurnosti kod pripadnika koji su od skoro u našem, tako da im mi pomažemo, i stari, ja i poslužioci koji duže rade, pomažemo im i to smo ovog puta uspešno radili. Na položaju Brezovica, topovi i njihove posluge čekali su da dobiju cilj sa kojim nemaju vizualni kontakt. Posle dobijanja cilja sa artiljerijske osmatračnice putem radio veze, sledi izračunavanje elemenata i zatim nišanjenje. Prvo se ispaljuje kontrolni hitac, a zatim svi topovi žestoko udaraju. Kako bi se ljudstvo kondiciralo
i dalje radilo sa topovima 152 mm. U prethodna 2 dana realizovali smo i gađanja iz umetnutih cevi 20 mm sa top haubicama i sa topovima 130 mm. Kada se unište ciljevi, sledi pauza do novog gađanja. Za to vreme u akciju stupa vatreno najmoćnija jedinica u vojsci Srbije, mešoviti artiljerijsko-raketni divizion. Oni gađaju iz raketnih sistema Orkan i Plamen S. Iako stub jedinice čine aktivni oficiri, podoficiri i vojnici, značajnu ulogu imao je i rezervni sastav. U sklopu pokretnog logorovanja realizovana je obuka ratne jedinice mešovitog raketnog artiljerijskog diviziona, koji je bio u ovom trenutku sastavljen od rezervnog sastava i aktivnog sastava. U sklopu našeg pokretnog logorovanja izvršena je evaluacija kolektivne obučenosti jedinica i mogu da izrazim zadovoljstvo da smo tu evaluaciju uspešno završili sa pozitivnom ocenom i aktivni rezervni sastav je dao svoj maksimum. Zadovoljni smo radom i jednih i drugih, tako da posle 10 dana pokretnog logorovanja maltene i jedni i drugi rade kao profesionalci. Ovo mi je prva vežba nakon završetka vojnog roka 2001-2002 i nakon 14 godina uklopili smo se dobro, preživjeli smo ovo logorovanje i uspešno završili ovu vojnu vežbu. Pa jesmo se postavili na vojničke dane i dosta je ozbiljnije u odnosu na samo osluženje vojnog roka. Orkan je najmoćnije oružje u vojsci Srbije. Ima domet 50 km i raketu kalibra 262 mm. Međutim, s obzirom na to da u Srbiji ne postoji poligon za gađanje na tako velikim minama, gađa se iz umetnute cevi raketama kalibra 128 mm i to na poligonu Pasuljanske livade. Postupak rada postrojbe je isti i za gađanje na 4, 10 ili 50 km. Posle Orkana na scenu stupa lanser raketa Plamen S, koji je gađao posle dugog niza godina. Sistem se sastoji od kamiona TAM-150 i lansera raketa Plamen. Ciljevi su bili udaljeni oko 4 km. Najkomplikovanije gađanje imali su topovi M46 jer se sve odvijalo noću. Jedan od saveznika bio je Mesec, a glavna pomoć bile su osvetljavajuće mine. Kako vas ne bi ubeđivali da je noć bila kao da je dan, pogledajte. Noćno gađanje pratio je i komandant kopnene vojske, general potpukovnik Milosav Simović. Celokupno gađanje pratili su i evaluatori iz komande kopnene vojske, predstavnici stručnog saveta roda artiljerije, kao i rezervne vojne starešine. Cilj celokupnog pokretnog logorovanja bio je da se mešovita artiljerijska brigada uvežba i proveri svoju sposobnost za izvođenje borbenih dejstava. Pravi vojnički kao nekada. Inače sve je dobro organizovano, malo je vreme loše, ali sve ide svojim redom. U šumama oko Rtnja nikao je jedan mali, dobro zamaskiran grad gde su se smestili ljudi, artiljerijska oruđa, vozila, municija, hrana i vezisti. Osim samog rada na položaju, artiljerci su stalno iščekivali napad potencijalnog neprijatelja. U ovom slučaju, specijalaca iz 63. padobranskog bataljona. Plan napada i diverzija znali su padobranci i delimično komanda mešovite artiljerijske brigade. Padobranci su postavili svoj logor na više od 20 km od artiljeraca i zatim lagano izviđali. Artiljerci su znali da će biti simulacije napada, ali ne i kada. A padobranci sa druge strane nisu znali gde se koja jedinica nalazi, već su izviđanjem terena morali da utvrde gde je koji deo artiljerijske brigade
i da onda napadnu. Rezultat napada, diverzija i odbrane bit će predmet analiza, ali po našoj slobodnoj proceni sa kojom su se u šali složili i jedni i drugi, rezultat je bio najbliži nerešenom. Ipak, najopasnije u šumi nisu izgledali zamaskirani padobranci, već raketni sistemi tipa Orkan. Ove grdosije na 8 točkova izletale su iz šume u sceni koja liči na neki epsko-fantastični film. Orkan dejstvuje po sistemu udari i beži i na vežbi je tako i bilo. Posle simulacije nišanjenja i ispaljenja, Orkani se pokupe i brzo odu u šumu. Mešovita artiljerijska brigada izvela je vatreni skok 2015. Pripadnici aktivnog i rezervnog sastava ove jedinice Vojske Srbije, kao i topovi, haubice i raketni sistemi, imali su 10-dnevno pokretno logorovanje. Najveći deo pokretnog logorovanja Mešovita artiljerijska brigada provela je upravo ovde u podnožju planine Rtanj u opštini Soko Banja. Pripadnici ove jedinice su se u podnožju Rtnja pripremali za artiljerijsko bojno gađanje koje su izveli na intervidovskom poligonu Pasuljanske livade. Od polaska iz kasarne u Nišu, logorovanje se u podnožju planine Rtanj odvijalo krajem maja meseca, po vremenu koje je bilo kombinacija proleća, leta i jeseni. Čudljivo vreme jeste otežavalo, ali nije sprečilo artiljerce da se dobro pripreme za gađanja. Svaki od ovih ljudi zaradio je svoju platu tako što je spavao u šatoru, bio na zadatku i na kiši i hladnom vremenu, a za svo to vreme trebalo je uvežbati radnje do automatizma. Osim aktivnog sastava kojima je to posao, pokretno logorovanje oplemenili su pripadnici rezervnog sastava. Ovde sam na dužnosti referenta za ljudske resore, inače u civilstvu radim u pošti kao poštar. Ovde imamo obuku na oruđima Orkan i Plamen S. Uvežbavamo, pošto nas očekuje gađanje za neki dan i trudimo se da to što bude bolje i tako. Uslove na terenu su klasični. Uvek zavisimo od vremena, uvek zavisimo od meteo uslova i tako. Bude tu nekih nesigurnosti kod pripadnika koji su od skoro u našem, tako da im mi pomažemo, i stari, ja i poslužnici koji duže rade, pomažemo im i to smo ovog puta uspešno radili. Na položaju Brezovica, topovi i njihove posluge čekali su da dobiju cilj sa kojim nemaju vizualni kontakt. Posle dobijanja cilja sa artiljerijske osmatračnice putem radio veze, sledi izračunavanje elemenata i zatim nišanjenje. Prvo se ispaljuje kontrolni hitac, a zatim svi topovi žestoko udaraju. Kako bi se ljudstvo kondiciralo i dalje radilo sa topovima 152 mm, u prethodna 2 dana realizovali smo i gađanja iz umetnutih cevi 20 mm sa top haubicama i sa topovima 130 mm. Kada se unište ciljevi, sledi pauza do novog gađanja. Za to vreme u akciju stupa vatreno najmoćnija jedinica u Vojsci Srbije, Mešoviti artiljerijsko-raketni divizion. Oni gađaju iz raketnih sistema Orkan i Plamen S. Iako stub jedinice čine aktivni oficiri, podoficiri i vojnici, značajnu ulogu imao je i rezervni sastav.
sklopu pokretnog logorovanja realizovana je obuka ratne jedinice mešovitog raketnog artiljerijskog diviziona koji je bio u ovom trenutku sastavljen od rezervnog sastava i aktivnog sastava. U sklopu našeg pokretnog logorovanja izvršena je evaluacija kolektivne obučenosti jedinica i mogu da izrazim zadovoljstvo da smo tu evaluaciju uspešno završili sa pozitivnom ocenom i aktivni rezervni sastav je dao svoj maksimum. Zadovoljni smo radom i jednih i drugih, tako da posle 10 dana... Juna. Topovi M46 i raketni sistemi Orkan i Plamen S izveli su gađanje, što je ujedno bio i ispit za pojedince i provera obučenosti posluga. Posluge na topovima M46 kalibra 130 mm bile su pred velikim izazovom, jer su inače formacijski raspoređeni na top haubicama Nora, kojima se drugačije rukuje. Savremena artiljerija zahteva da pripadnici vojske budu obučeni za najmanje 2 specijalnosti, u ovom slučaju za 2 artiljerijska oruđa. Ovo predstavlja vrhunac provere osposobljenosti jedne artiljerijske jedinice. Inače, prvi Topovsko-haubičko artiljerijski divizion predstavlja jedinicu najvišeg stepena razvijenosti u Vojsci Srbije. U sastavu diviziona, pored iskusnih starešina, koji imaju i po 10-ak artiljerijskih gađanja, nalazi se i određeni broj mladih novoprimljenih vojnika koji su profesionalnu vojnu službu počeli početkom ove godine. Osim toga, u našem sastavu, odnosno u sastavu diviziona, nalazi se i 9 mladih potporučnika kojima je ovo prvo artiljerijsko bojno gađanje. Svojim zalaganjem i svojim radom oni su pokazali zavidnu obučenost koju cenim na vrlo dobrom nivou. Iskustvo je svakako jedan od faktora koji mnogo znači u realizovanju gađanja, uopšte u aktivnostima poput pokretnog logorovanja koje smo mi imali ove godine. Naime, sve ovo je počelo na Rujniku, na poligonu Rujnik u Nišu, gde smo imali logorovanje stacionarno zima 2015 i još od tada je sve počelo što se tiče te obuke i preobuke na dužnosti poslužioca kod topa 130 mm. Iskustvo je svakako bitno, sva gađanja liči na jedno na drugo, ali sva gađanja uvek imaju nešto svoje karakteristike. Nedaleko od Orkana u šumi su bili sakriveni sistemi Plamen S, na kojima su veći deo posluge činili pripadnici rezervnog sastava. Mnogi od njih dugi niz godina nisu bili na vojnoj vežbi, tako da je za aktivni sastav podoficire i oficire to bio i zadatak više, da rezerviste osposobe da rade kao jedan. A da bi svi radili kao jedan, potrebna je podrška koju daje logistika. Njihov zadatak je da vojska bude sita, čista i da im nikada ništa ne fali, što zna da bude veoma teško. Logistička podrška obuhvata sve segmente, počev od održavanja sredstava koje možemo vidjeti u logorskoj prostoriji, preko snabdevanja eksploatacionim tečnostima i mazivima, pružanje primarne zdravstvene zaštite i opšte logističke podrške po pitanju vodosnabdevanja, ishrane, preslačenja vojnika u terenskim uslovima i svega ostalog što je potrebno da bi svi zadaci na terenu bili uspešno realizovani. Najčešći zdravstveni problemi ljudi na terenu su žuljevi, posekotine i uganuća, tako da su lekari i medicinski tehničari naviknuti na saniranje ovakvih povreda. Osim ljudi, važni su i ispravnost vozila i oruđa, kao i puni akumulatori. Rtanj je bio samo jedan od izazova za mešovitu artiljerijsku brigadu. Prava stvar,
usledila je po dolasku na poligon Pasuljanske livade početkom